U ovom prostoru sam službeno otvorene ordinacije od 1993. godine. Inače, u stomatologiji sam od 80. kad sam i diplomirala. Smještaj moje ordinacije je u gradu, rekla bih, čak idealan. Pacijenti imaju mogućnost dolaska što vlakom, što tramvajem, što autobusom, što automobilom. Znači, izbor im je uistinu velik. Imaju mogućnost u praktički par minuta otići do radioloških ordinacija gdje možemo dobiti sve ono što moderna stomatologija traži. Specifičnost mog rada je i to što u današnjem tempu treba radno vrijeme biti prilagođeno uistinu svakome. Od onih koji idu u školu, od onih koji imaju radno vrijeme po cijele dane, tako da ja radim i dugo u noć. Danas u svojoj ordinaciji primam pacijente praktički od nula pa do njihove krajnje životne dobi, tako da jedan od mojih najstarijih pacijenata je sa 95 godina bio. Što se tiče dolaska male djece, zanimljivo je što se ja u kontaktima sa njima volim i poigrati, imam igračke, imaju mogućnost gledanja crtanih filmova dok im radim i shvatila sam da je to za njih dobar put komunikacije, jer onda vrlo rado dolaze, čak podsjećaju i roditelje da bi trebalo ići na redovne kontrole. Zanimljivost je još da sam završila i studij arheologije i najčešće pitanje mojih pacijenata je kako to, zašto sam to odabrala, a ja im obično kažem pa gledajte, kopam cijeli život u ustima, tako sam onda i završila arheologiju da mogu nešto iskopati i u zemlji.